Ko Konhasu mafåhan I minagof ni salappe. Buenas todos hamzu guaho tamar. Ilataftaf I mastroku si tetanan ha pati I idzoku video channel gi inet nun WhatsApp siya. Pues guahidzoku DC no, DC 5 na followers Paco. Ay, de kana celebrity to bumanidosa how bumanidosa. Like I feel dudus a little bit. Anyway, I am just about to edit the video, the Zoom recording session that we had from last night where we used a random topic generator to kind of just go back and forth and for me to get in more speaking practice. And it was really fun. So this is the first part of that video. Our internet got potdong I internet gi antalo I dinanya. But I'll probably edit the second video some other day. So today, probably only 20 to 25 minutes of conversation practice. Sidus maasi. Konhasu mafåhan I minagof ni salappe. Cocina mafåhan. Oh, Cocina mafåhan I minagof ni salappe. okay. I minagof, depende na afa parahago na minagof. No, sa Yanggen minagof na, nahong tinanono mo, dyan guaha sagaw mo, dyan, manenya I katre mo, dyan todo ito, pues, siña ha ahan I minagof, no? Ni salappe. Lo, guaha na itaw-taw na Yanggen bula salappe niha, no, tsadik magasta. I salappe. Yeah, magasta? Spent. Okay. Gasta kumikilig na to spend. Okay. Tsadik magasta I salappe niya, no? Okay. Dan tak matalo mantay salappe, no? Pues Yanggen taiguenawa how, or Yanggen taiguya, siyempre ayat, ti sinya mafåhan sa, hukuk salappe mo, no? Lo, Yanggen nadahi salappe mo, za fahån I necesidad mo siya, dan paron magof ni necesidad mo ha, pues sinya ha. Sinya mafåhan I minagof mo, ni salappe lo, megay na gilinatla, edi mas mangye, mandibat di. Hunggan, dinansi how. Hunggan. Lo, dahamu Håfa? hafamon. What do you think? Conform me to sa gua bula debat di ni ni nak maguf too. That makes me happy. Ni mo na mamagof zo. Ni muna mamaguf too. Hanggan. Hunggan, por ejemplo, malago too. I like to hold parties or throw parties. Malago too. Jahu gumuput. Zahu gumuput, hunggan. Then yeah. Megai giput gimahu ha. Then debati lo opat baratu ha. Baratu ha. Baratu ha. Hunggan. So hunggan dinansi ha then conform me to. Gigi mak mo.
gima-hu. Mu? Hu. Okay. My Yeah. house. Okay. Sa ilag mo gima-hu. Lo. Okay, okay. Gima-hu. Okay. Yeah. Yanggen. Yeah. Or 25 sa ng ST, no? Mm-hmm. Yanggen guategi 100 pesos, no? Ni Mm-hmm. Beno para un na magof. After mano kung gasta na salappe. 100 pesos. Or 20 tasangan miyon pesos. Mm. Mm-hmm. I did. Sa bago na tiempo, zahu idikiki na gimahu. I like my little house. I um ti zahu bula na or gef dangkolu na space gi Lugar. Yeah. mhm. Gigima sa mas lugar para o clean fagasi Para nagastos. para o nagaskas unggan. Lo malago to matlu tati gi zaguahan pues yeah, who necesita ti miyon pesos lo um lo uh yeah No? huh? Can almost, right? Almost. Can na miyon pesos, yeah? Un necesita. Yeah. Yeah, cannot miyon. Para Okay. no? Aja na ilaku, 20, yeah. Sa ilaku, 100, no? Lo. Gimana Mhm, gahe 100 pesos, like tisino and fahan. Tisino maman guma, no? mhm. Ni 100 pesos. Lo, or ni 100 pesos. Lo, edi miyon, kalan, okay. You know, Okay. Okay. fahan. Lo, Mhm. so, half a pun fahan, dyan, nåya miyon pesos. Dyan, sino na magofao. Half a necesita, gilinala. Half a tetenan, ni tiyon fahan na dyan. Are you asking what else would I need? Yeah, what's left that you haven't bought yet? Para na magofa, para na magong, no? I ihinalom mo. Paco, but Zengin Guai Zoku Midzon pesos. Jangan na yun ay, medyon Oh, okay, pesos. okay. Um, you know, ti satsunzu zen I mañaina-hu Paco lo. Buente um buente fahåni gima sa yeah. Thai gima Titano siya. So yeah. Yeah. Bonito eh. Malaga pa ron fahåni tåno, no? Mhm. Imaninamo. Hunggan. Ay, di. Yeah. Yeah. Lo fanan selfish lo kwisa. Um, you know, if they're Tataw. taking care. Chatao? Oh, opposite of geftao. Tataw. Hunggan. Fanan chatao jusa. Yeah. Zengin mamaguf siya. Pues tihu adahi siya. Tihu aadai siya. Okay. Lo, ay, ti tataw, no? Geftaw naman. Sa pun fa, iti pinin na hinosomo, no? Mm. Na fahåni siya ni gumania. Ni gimania, no? Mm-hmm. Be fahånin mai sa guma. Lo be kombida sila na paru saga. Yeah, of course. Yeah. Um, okay, pues pun fahåni i manena munu guma, Mm. no? Then sa edi guma tina tasangin 500 pesos, like 500,000.
Pues guagua ilamitot salappe mo. Then pues ilamitot afapon fon. I did. Wow. Um, and then sesso travel. Oh, Sesso travel do lo tico interessau o que outro na lugar yeah humalum do na e e e kurason-hu gaige kita guahan gaige kita Marianas. So yeah, maput edu i Finaisen para guahus na oh basing on how uh Zahu umeskuekuela. I like to go to school, so edu fanan umeskuekuela tu zasu umeskuekuela tu umestuturia toru whatever I want. degrees. Unggan? Pon pon take izo mo PhD dan nanti imina dos PhD mo, imina tres PhD mo. Maybe unggan. Or fanan T PhD sa mami ihina now. Fanan, you know, gimapos na sa akin who is it Hutsuli or Hukoni, like a class. I took a Oh, Manulio. Manuliho EMT class, Mm. kailan Oh, CPR and no, I don't know. All the mi other, yeah, yeah. Turkey. Yeah. Mi beli ano, no sa tuntungo como gahanay no. Heart attack, gimana mo pa, apa? Right, Pas right. sina Again. yeah. Hero. Hero how? Trippy. Yeah, yeah. Guaizoku certification ha lo ti matsotsutsu kumu EMT. I've never worked. Yung guasitificuhu. I have a certificate. Guasitificuhu. 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 Yeah, certificate is a certificate. Okay, Guasitificu. okay. Again. Or you can guasitificación. I have a certification. Guasitification-hu ha. Yeah, lo ti matsotsutsu. Marka. Yeah. Then Hagu? Zengen hu nå'e how? Miyon pesos? Sanan be apåsi dibi-hu noza. Sa grad dibi-hu gi the credit cards and gi GMH then gi IRS then gi student loans. Uh, Mm. Ganun apåsi todo na benti kalan 30 mil ano then Mhm. ganun dan todo i the student loans then Okay. i pues sempre yeah maski 90 like tagi 90 70. 960 mil pesos tetenan, no? Mhm. Oh, 20 by tulaika karetå-hu, befaman jeep. Okay. Sadik, mas guagua, kala afesti, 90 mil pesos. Mhm. 900 mil pesos, $900,000, no? Mhm. Mhm. 90, pues, Mhm. ang guagua, adyo na salappe, hanggang befaman guma. Diyan malago dyan dangkolu na tåno. Mm. Befaman guma dyan dangkolu na tåno. Benti Håfa? sa Håfa, Malago and gumagwalu? malago dyan gumalo. Mhm. Yeah, di. Yeah, malago dyan gumalo. Di. Malago dyan, yeah, gumay gwalo. I want to have like a garden. Hanggang, pues, malago dyan kalan guma ni tagi tres pat kwatru na kwatu.
What's kwatu? Yeah. Oh, rooms. Okay. Tres pa quatro na malago do guma ni tres pa quatro na quatro. Dan dangkolu na tåno ja hunggan be gualo. Jadi Mm-hmm. ja pogwaha gahu manok pogwaha apa mas. Ya, edu siya na klase. Iba? Edu tiba sinaha tiba na edu siya. Ya. Dan después de edu sa or benti tak manhokok no salappe sa guaguan guaguan tåno na dan Mm-hmm. guma. Pues Uh, månu na song. Månu na uh, Buente giza jo niya pat giza bergada. Okay. Sa si ako na tauto jo niya si biuhu tauto bergada. Oh, okay. Yeah. Pues fanan yeah, gi entelo, you know, eduna dos. Mm-hmm. Giza jo niya pat giza bergada. Mm-hmm. Dan como guagua salappe-hu beadahi para bakasyon. Mm-hmm. Befalak Filipinas, befalak Mexico, befalak San Lago. Mm-hmm. Masaya masaya unhin na nauhu kada sakan. Mm-hmm. Right. Yanggen tatanan. Jangan gua tatan niya. Yanggen Uh, gua tatanan. lo fanan na jua yun para go mago jo sempre. You know, taza necesidad hu sa pogwa sa gahu, no? Gua ha sempre mangi na lahu sa, you know, gua ga hu siya gua ha bulatina nomho, no? Mm-hmm. Pasinu sa ina hu lokwe. Jabe kumbira lokwi sina na hu paru saga giza gwa jan I sobrino hu lokwi jan masaya haji na familia ni malago no paru Okay. gaji I gima hu Mm-hmm. Arti masaya haji no you know mi I maniluhu siya no jan man sobrino hu jan gima malago siya no sinya Right. jan sina jan gima malago yeah después de eso no sempre gua gima-hu, gua karetó-hu, gua tåno-hu, Mm-hmm. taza dibi. Mm-hmm. Safamas sinu fon. Esta dumagos. Aduna, you know, idi tatinan para be bakasyon di law. Pero go, like, esta utagi Filipinas, esta utagi Mexico, Jawa, jamalagdo pa be tatlo, no? Mm-hmm. Lo, ti inalulula jo. Mm-hmm. Ti, Gua lokwe. Mm-hmm. why dahil siya na lugar, dyan, you know, siyempre malagdo pa be bisita San Lagos sa bulan ay pamilya ko guihi. Right. So, adwa, fuera de eso, sempre duma ako. Edi tetenan ni malago-hu, isalapit sinya mafåhan. Or isalapit sinya pumahan. Money can't buy. Yeah, money can't buy it. Mm. Sa edi apa tetenan gili na lahu, kailan gwinagan, you know, gatsum. The love of a partner, no? Edi tisinyon fahan. Or edi Okay. famaguun. Malago sa famaguun. Yeah, banti undia. Tisinyon fahan. Mm-hmm. Tisinyon fahan. Or tisinyon maman famaguun. Course, yeah. Dan ihinanaw no gitetso ajolokwe. No, you know, esta usotsugu itetso, you know, Jawa itetso gaige do esta gihinanaw. Pues, Right. inesaryo sila. No, yeah. It's what, you know, sino hu fahan pa bena magofo. Magofat jo bago. Hunggan. Gua lokwe. Wow. Maulek edu na Finaisen, no? Sa Hunggan. kalana apesenet no hafa inisisita. Right. Denanziao. Yeah. Okay. Hagupagu. Oh, Generate a question. ito pa uno, Gwini. Afay mas jamun na ning kano. Oh. um. Ay. Karahaani.
Kanahu kanu cottage cheese. Um, Kana kana kada dia or kana kada haoni. kada. Tumotu Okay. tumotu cheese. Okay. Kana kada ha'ani tumotsu cottage cheese. So now Gupta mo? ako tutungo na adzigi pinadzonhu loco mas or if it's really a favorite thing that something that I like, yeah. Sa haggis hat tumotsu cottage cheese karahani. I know. Zahu finat mamis. Toru na klasin finat mamis. Todo klosin finamamis. Toru klasin finat mamis. Toru klasin finat mamis. Oh, right, klasin. Again. Aquatu tungo. Yeah. Sa hog. Bula. Bula. Right. Bula. Blue. Ang tahunan ng Pinotay. Por ejemplo, of daw inaflitong guihan. Mm-hmm. Daw kalulot panglaw. What's kalulot? Crab Oh, legs. claws. Okay. Mm-hmm. Crab fingers. Iti, yeah. Oh, the arms of the crab is kalulot also. Okay.